beda 4 kelompok mak kutusi masuk ke swarga. Baun swarga haram masuk ke ilong. Siapa si pertama? Al-aquli walideh. Orang langka kareng tua aduh. Orang bengal kareng tua aduh. Orang alabanan kareng tua aduh. Orang nyakean kareng tua aduh. Orang langka kareng tua dua gitu menikut tunukol teh. Syarat helu kayak itu. Menikut tu alaban teh syarat helu. Menikut tu amiler syarat helu. Menikut tu nyentak syarat helu. Apa boleh sampai nukol non? Kuning dan gula. Parapan kilengkian dan gula sarang sebagian guru dan gula. Siang waktu itu pukul 11. Pukul 10 siang pagi. Semak dari tempat parapan kilengkian itu beda lolong sedih. Ita tangkek itu beda lolong. Cung beda yang ngacar kalau pahalolong. Ketika berkat dan gula ban guru kita entar beda apa tepuk tepak kadang atau ternyata beda orang kelenger etani innah lake. Keluargan sebagian beda sika pasar, keluargan sebagian beda sentar katalon. Entar ngare. Jadi ya lebih dan gula kata selangkar ya Allah. Pak, saya nyajaknya apa Pak? Colok itu si alepa Pak. Cila si Pak Gelenun. Dapat kecangkem gitu. La ilaha illallah. Tinggal adanya benderetan. Tinggal adanya benderetan. Tinggal adanya ben. Bitan kulai buka jalan. Cila kau tak masuk ke dalam takut tiba tenang. Karena monitorot itu mati sekadin toh. Di orang nyamin mati ngulpa cila. Ampun. Tak sampai topet toh Pak. Dan kule ketemu benderetan binin. Sekelangkong make. Kayak pun panjenengan singale sareng kay fulan kata selangker dari tanian motor sekelangkong. Kakak latinin ajunan saksen ajunan. Ocur tak banyak orang senyaksen gitu. Lu apa lakon kakaan kaki lambak ki Odin? Langsung ngecit bu. Aduh, apa? Pola sampean ide tengin kakak ingki make. Pola ide tengin kakak anak darem mah kakak make. Pola mimpi kakak. Anja. Keng ku tanya apa lakon kakaan kaki. Aduh suka dinto make. Dan gula ko beter ke kakak. Lambak kakak kain to uning no ko lembu sampai kelenger. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kainto para rebusi pada mulia. Tore. Kata panapa langkah kareng tua dua kainto non. Cek benih nukol Pak. Benih nyentak, benih alaban. Santak telur aja telur. Kenapa je pun hujatil Islam Imam Ghazali ayu qattiba wajhahu amamahuma. Memerenggut nampak kita saperemua dan reng tua dua. Itu sesering kalau aku tuh boleh bermanjit dengan la ilaha illallah.
Napa boleh mampu dan kuleban panjenengan orang mukmin. Orang gak sujud dah ke Allah. Senajan mampu kento kafir. Andi mak menembu kafir. Anak si Islam wajib Arabat. Wajib alatin. Wajib hormat. Sepenting tak nurut ke agama. Sepenting tak nurut ke keyakinan. Mak kafir, endu kafir. Tori baca ala pala. Watajibu ala kulli muslimin. Nafaqatul walidaini. Watajibu ala kulli muslimi. Nafaqatul walidaini walau kana kafirain. Wajib atas anak se-Islam. Panapa Arabat, alatin, anafakain, makanin, nginumin, ring tua dua. Sanajan ring tua dua jadi kafir. Muntek kerenem di ring tua dua. Tak kira tamangki beneran Allah. Muntek sepura di ring tua dua. Tak kira sepura di Gusti Allah. Ben paling sekondi. Balisan ikan di nak putus selangka kering tua dua. Ibalisnya alam dunia. Tak kira sampai ke kubur. Kubur kento terus sendeki. Kondeng tua dua antar. Apa? Anan bekal ipa nyakiin deki. Anan bekal ipa langka deki. Anan bekal ipa. Jadi muna di anak pangko, di anak bentan, di anak langka. Jotokol kare foto ka, jojuk kare lang. Kaya itu sanaba na ka Allah. Kaya itu sanaba na kare dua-dua. Tuli marah, ban maran bajang. Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Orang seistiqamah ngajak ke into ban marin bajang, kalaban ke into cara apa? Tekali beri nilai mak perkara. Nomor sitong eka jemdar i dalam keluarga. Nomor 2 eka murah rezeki. Nomor 3 eka teka hajat. Nomor 4 eka bagus nak poton. Nomor 4 ting mate deki bekalnya gua iman ben Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bedempak ki sitong kinan. Muntai sapora bi reng tua dua. Muntai kerenan bi reng tua dua. Mak putus masuk ke swarga. Bun swarga haram masuk ke ilmu. Coba apa yang akhir? Uququl walidaini yurithusu al-khatimah. Orang langka kering tua dua bila dapat ke kelub terakhir muntai sapora bi reng tua dua. Muntai kerenan bi reng tua dua bekal mati tak nyengu iman bagi Islam. Mun soal matanya ngutus apa? Idur jentur di dalam kubur. Bedem-bedem. Ibuang ke dalam neraka. Bila tak ada tusan yang kes ke dalam swarga. Aduh, mun pas kadung locot iman ben Islam ibang lebeng apate. Gara-gara tek kerenin reng tua dua. Gara-gara tek sapora reng tua dua. Kakam maaf para rabusi pada buja. Semua bet-bet nda salamat. Kimila na gila. Tambahan pangabektian kula cepon kejar kasih. Minggu si bakal datang turun duhur nyun datang kapi minta bantuan doan panjenengan untuk reng tua dua. Kayak itu bukti dari ke Mustafa alam bagus pangabekti dek karaman maka potra-potrena bagus pangabekti dek ke beliau mantar muka kalau ben barakan ke Mustafa ben potran ben keluargan kacong jebing kau udah ajunan itu dia kena foto sama bunga dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karen ipa terus ya. Malam tanggal 3 lekor ben malam tanggal 6 lekor. Sepenting tores serap. Sepertama terancam mak kutu masuk ke swarga. Baun swarga ya haram maki masuk ke elonga. Eka andi orang selangka karen tua du. Tuh mambu lah tak ada maka dalam maka. Pun marin baca. Rabbi firli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa arti singkat? Ya Allah, mampu semua kitusan ya Allah. Mampu kadisan ya Allah.
mampu samuraki tusan ya Allah, mampu kadisarin ya Allah. Mula lolong semani kapan marin pajang insyaallah. Tusa kaulah ban pancin dengan sekarang tua dua insyaallah semua rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadareng tua dua sebede kopur ampun rendah dah kaulah ajunan amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kairan kainto timin sebisa sampai aki selalu pot orang lebih na yon separa sebanyak akhir pamator sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.